Ngisho ukuthi mina ngikhuluma na RA senhlahle nje sineyedwa kuthini njengembulo ophethe sifundza aphinze abe ngumntwana nenkosi aphinze abe sikhulu aphinze abe ngeke ngasebenza naye sicela kubonga kakhulu bekunene nekubika lokuthi umhlangano wethu wokucala sinileli bandla lelikhulu umntwana nenkosi sesike sahlangana since DPM asilonjele sibone lokuthi asibuyeni sonke ndzawonye sitobukana nama-issues lesibhekene nawo umntwana nenkosi nekokuthi nasilonja sasithi sitawuba ne-biggest braai mhla ka-22 July 22 July lilanga lelikhulu lakangwane kithi thina eMaswati ngoba lilanga lokwadalwa ngalo imbuko yemhlaba inkosi Sobhuza and sikhule thine sathi sinaku-22 July inkosi sidabe sinayo la ikhona khona senginine banyalo nje leningathi lo 22 July 1 sine besathi lokuthi sitawugeza sifake candidate siye stadium siyobona inkosi lithiteke naye nakufika lo msebenzi indlovu yemhlaba yaba nako lokuthi alingafi lelanga akube khona lokwendekako beyivamisile sibe nemsebenzi lemncane nje akaphilane kepha kwathi nakufika lo msebenzi ukuthi asesibuyeni sonke ndzawonye inkosi yapusisa lo 22 July ukuthi akube lilanga lesitawusebenzela etikwalo siyabonga nje mntwana nenkosi lokuthi eminyakeni lophelele setala kaMazini nasinakekela kahle ngoba lo msebenzi uqale 4 years ago siqala lapha kumathapha savala nje isitaladi sothi asesizameni ukubreaka irecord yakaGuinness so senje sibone eMaswati la ngosakanyekayo abengingaphosisi sasingetulu sasila kubo 1000 2000 kwasheshe kwaphela kwashaba uthuba nisebaphelile nalabanika bale sitaladi sebasifuna sifuna lesitaladi sethu sihamba khona la ngenhlanhla lehle ke nasuqala mntana nenkosi imbubo yemhlaba yathumela umntana nenkosi Mahlaba kwakunguye bekamelele ebukhosi kulo msebenzi nasisuka lapha eminyakeni olandzelako saphuma edolobheni saye esiqinisini salapha ka-IDM safike sendela khona neSimba ngoba mkhulu lo msebenzi sathola over 4000 webantu labaya lapha waphela nakudzabuka kusa eminyakeni olandzelako nasiyopota yathi inkosi hambani kaManzini ukahle lapha inkulu lenza ubeni ngayingani khona usalungisa wasemukela mntwana nenkosi nelidolobha waba mkhulu ke kakhulu lo kangangoba kwaze kwasa mntwana nenkosi sabona lokuthi lona bumasango basemsebenzini akufuneki abantu balinge bese uthi umsebenzi awuphele ebusuku akusa nje solo sindzawonye silapha umuntu ahambeke sekukhanya akhona nekubona uzolejumela kona elehlobile nginayindlela sawena lo msebenzi lokwaba kuhle mntwana nenkosi nesifundza sakho emaphoyisa abofakazi kude ngisho linye licala lelamangalo kude ngisho munye nanaba bekuphalala beambulance ngiyabona abamangala ukuthi sibabitelene kude nalwala imali eMaswati ahloniphana kwabanjwa nangesisebenza ngemlilo nebangafaya ngathi ngiyabuya khanza libandla nalo seliyobukelathi kude lokutawushala bantu babuke lo msebenzi webosi ukuthi uhlonipheke iyaseke iyasithuma futhi indlovu yemhlaba kuthi nalonyaka abuyelani khona nasithuma kenyalo nkosi ithite sibashiyelani boba betkhulu nasenda lo msebenzi ungazuthi ligugu nje ngilabo somabhizinisi la boba betkhulu abafuni nibona kubambisa ngoba labo gogo lesibasitayo nabo mkhulu balema imphakathi empeleni abekho bonke la ema-ofisini labo somabhizinisi kwesibili wena kunene iyasithuma naloko ukuthi asesithola umlongo asendela lo mlando ukuthi icala nini bantu babangaki senda malini iyasebenza njani lo nyaka sibheke kwenda njani sakha lo mlando ke bekunene ukuthi tinkampani siyaticela ukuthi labafuna ku-advertise ngoba ifuna kubona lokusolo saqala besisebenza nabo bani sesila kuwe ke mntwana nenkosi lokunye lesiphindze salulekeka kona nginokuthi phela ngalomhla ka-22 sinenhlanhla lisonto
utawusa kulu holiday ngemsombuluko. Asizameni ukuthi ngalomgcibelo sesibitele takhamiti letigulako bogogo nabomkhulu balakamanzini mntwana enkosi sibalethe labatowulashwa balashwe mahala sibendelele litiya sithi sibuya ngaleso sathi sesiwendile wabomcimbi so sibika kona ukuthi bo private doctors labaningi baconfirmile mntwana enkosi nabo somabhizinisi labanemeeting ngalomhla ka-21 letakhamiti talakamanzini emaciniselweni letigulako bogogo nabomkhulu siyabe sinelilanga lelikhulu lesithi medical outreach sibonga nje silitiko letempilo nabo RFM and all the private doctors basisekele kakhulu ukuthi batabe baphume ngetingane nekokuthi-ke inkosi sibendele lelo tiya bogogo bese bajika ke babele emakhaya sesiyabuya ngaleli langa lamhla ka-22 nginelenthi mntwana enkosi sitabe sesingena kulo kwanya lokhu ukucela kwakhona ngasimukelwe ngokepha nje ngethi nguwe lomdzala ngumuntu wamukela abantwana ufuna bebantwana labathi nangibabe uba ingcenye uphethe amaswidi mntwana enkosi singacela ukuthi usiphe lawo maswidi welomhle kakhulu sitobe sesiqhubeka neprogram yethu ngicabanga into abayifishane kepha inkosi na ucetha ukubeka leyo nkulumo yakho sitakucela nkosi kunenkampani la i-security company leto pledge ukuthi i-security letaba internal ukubambisa amaphoyisa batasinika yona sitawucela lokuthi na ucetha kusemukela sibanikele lithuba bese uyasibongela ngosegameni laphelani Maswati ngingabuyisela kuye umbishop wethu luhlelo nekunene Nkosi Sanamanzini ekuthandeni kube ngiso esingenda lokusebenzi lomkhulu wami kube bekungaya ukuthi kwakwentatiko ngabe ngisebenza ukubeka ukufunda my zabo efake simanzini on behalf of Global Balance that was school some business service semana ukuthi sebaba mbeje ukuthi ingabe uyawufika nini lo mhla ka-22 ufike wasaphila nemkhuhlane engakababani mina nje ngikhuluma egameni la nanguya la Khumalo ngavele nje ngosi ngasho ngathi cha abashayeli lemoto lomnikazi wa lokuphetha ngathi uthi ngakhuluma nabo kodwa nje ngathi akashayeli ngomo basheshe bayilanze manje manje bephutile nale ngoba sesisplay njengayo le kunene kepha-ke abasheshe befike malangeni siyacela ukuthi sive wherever la sikhona khona sisicele ngebuningi baso ngiyathokoza futhi ukuthi nasisicela sive ukuthi side la i-security phepha waso leso sive utabe kusecophelele nelisetulu umuntu uyawuphepha athi ukuthi fikela jabile hlala ngijabile phindze ngibuyele emuva ekhaya ngijabile ngiyahamba mngane Nkosi ngita ngokulevel phelile because abekunene ngangibambelela ngigibela emotolo ngiyahamba namsuka ekhaya khanza nomnye umfowethu uhamba ngama crashes nangihanza nomfowethu ngama crashes la ngiyamlayisha ngihamba amaphoyisa afanele kumandi kwajala amazubuko nje ngefishane bathi ngumrokane ngesimbilazi umrokane wakhubathe kepha mrokane into lebeka seta yona lapha le show selapha nje kude lo ngayikholwa uthi lo muntu lo
wathi agangile umntana Nkosi efika embhedeni uyakhona abantwana beflat efika amaphoyisa amshekha athi endlini asalile sethelo lo sofa bekela itiwakhe alele kulethi insimbi sasethwini efika kwabulathi ngoba khaza ukuthi aphume amaphoyisa ahamba bathi ushone wasalwa wathatha insimbi takwafika wabale kwashone zabeni lo muntu webekulele kuphepha kumgcoka kuwo wonke umuntu nawathi uthi ngiyemgidweni njena phansi ngihlale khona ngiphephile ngiphume khona ngiphephile ngilale ngiphephile siyabonga nje ukuthi indlovu yomhlaba isilungisele ukuthi sithole nalokulashwa lokuthi siyavuma ungasibekela lo msebenzi sibe sembili kuwo nakhona ngabe awusithini mntana Nkosi bavela kulasheni sekude longakhulu sekude lo silapha nje sesibobabe emake maphilisi ngawubona saphuma khona bamajaji nemhlana ulekhali ukuthi mntana Nkosi bomnathi sithi sihambile sithi ngaba siyagalela khona sijabulile uve bathi nawe ushabo maphilisi ngo hawu inibofaka esikhwameni amaphilisi babanye adatha imhlanje nemaphilisi hayi ukuthi kufanele sisale sijubeka lokunazi lesikubo simixele nekhadi asibikosi usafunaka lonathi amaphilisi sicela mntana Nkosi ukuthi labantu abasilungiselelayo lo msebenzi sicela lokuthi nabakithi siwunike lesigaba sawo lesithundi sawo lomsebenzi sikwazi ukuthi bekunelela akusiyo nje ukuthi umbe kunalo Shemeni ubambele emakhosi in actual fact ngiyo inkosi lela kulo msebenzi asicelaneni asimemaneni sithe sitowusekela ngalelanga vele lelishoko siwende kwasana nathi siqale thina amongst ourselves wosilapha kuthi wena uthini mushito mfundisi ngathi ngavele jamluthi mina abanani bale mapaso ngaphamba wabhala amapaso singathi lesifisile lapho lesisakalo ayingabi sekutheni umuntu ayibekithi sonke sikwazi ukuthi kuze kuphumelele sive nakusasa sithola ukusitakala nebokuthi nje sibona ukuthi bakhona lokuthi bathathe le courage kawuphuma baphumele ngephandle bacele labanye batosibambisa ikakhulu angisho nje ukuthi mntana Nkosi kumbe sesibuke lokho nanoma nganguluhlobo lo muntu lo talented kulo ngakhona usitosisita ngalo ngibengise nje nomfundisi nalecathini kwami aketa standardized that's a major contribution lo utile wasinika live lenkosi kulelo la then you ask yourself mina ngentele umuntu ngaphandle bekunene kwekuthi umbe singakhuluma kube kahle lesingacela nje umsana usaqhubeka mntana Nkosi siqhubekele ngaloko konfana nebakisana lekunene siyabonga kamanzini siyathembisa kunemukela kahle nekubambisana nani kahle wena into asiphumelele I think it goes start to hash but now uqala ngo-007 uyakhona sikulandzela uze uyofika la mthetho wakho lemathikithi but nje sekuniketa i-shortcut nangabe-ke kude mobile money ungahamba ubhalise noma nangabe-ke usakafisa ukuthi ubhalise mobile money akhona ema-agents ethu la wathengisako emathikithi ungasithinta ku-biggestbuy@gmail.com noma ushayele kule nombolo yase-office 3560 001 0015 0014 3560 0014 sidabese siyakwatisa ukuthi emathikithi ungawathola njani la uthenga le thikithi ke uthola i-SMS noma i-email le SMS ine unique ID
leyo ticket lakho lelo lasiphathela le SMS utenayo on the day siyi-authorize ukuthi kusende longenile ngayo and then ube sekuthola-ke i-respect lekungiyona utawungena ngayo lelako siwakhona nakutawendeka le SMS uthi angithumele nemntwanami naye tokhona kungena sinesitawumukela lolongene kucala lolotamuva sitamniketela kubemthetho bambone sibamenale ngoba shothi souyaganga loyo muntu nalaba tawuthola ama-email tickets utasiprintela le email utenayo siyiskene siyifake emshinini bese sikunika lawo ma-wristbands uthole neslip wena uthola le wristband le slip usona utawuhamba naso uye kule ndzawo lapho kutholakala khona ema-price stand nema-price tags konke lokudinga ukuthi uwosele ngekhathi ngekubambisana na-MTN futhi we will be having a cashless environment whereby sitawusebenzisa MomoPay utaba khona la utawuya khona uthole lo MomoPay ufake imali kuleyo MomoPay lo sukwenda nje nawe ufuna ukuthenga so ufike uhambise lo MomoPay ngale ndlela baka-MTN batakulayela ngayo so imali itabe ingasiyo inkinga nawe udanale nengi utawusheshe uyishiyele ka-MTN bakunike lo MomoPay hayi so safe emva kwayo sekudelo ngapamba enkuthi cabanga ukuthi kule yemathikithi ekupaka sizama kulungisa indlela vele letawuba effective and ibe quick unganobanga i-traffic ngehlahla leni lesinye isikhathi niye nilungisile into lingahambi ngendlela enilungise ngayo kepha nje sikukhuthaza ukuthi abantu abasheshe bawathole la mathikithi nalawa ekupaka sitawulungisa le maphoyisa ukuthi sizama ukuthi sihandlisha njani i-traffic ingabi inkinga kakhulu kanje lokutasisita kakhulu ukuthi amaswati asibambise asheshe awathekela amathikithi ekupaka nalawa ekungena lekekhathi ngoba egedeni kude la sitabe sithengisa khona amathikithi sizama ukunciphisa wona emalayini asaqalile-ke ukuthengiswa amathikithi bengingakhuthaza emaswatini lo sashesha awathole ngoba lama-calls esiwatholayo ngelilanga asho wona ukuthi kungenteka kufike liviki lelitayo cishe siya ngasehafini ekuwathengisa so uloyo akasheshe akutholela ithikithi akaze asale ngaphandle ngoba vele singafika kule nombolo lesiyibekile siyabe sesiyavala sekude lokathola ithikithi ngicabanga ukuthi uloko nje khona nolembuzo ngamathikithi. Yes, my brother. Amathikithi ahlukene kaningi kune-platinum package yabantu labangu-100 sitawuthole ama-bright packs langu-100 uthole ama-bright stand langu-25 uthole ne-charcoal langu-25 nema-firelighters lingu-18,000 lokusho ukuthi naso ufuna ukubreaka down it's about 180 per person nawe ikhuluma iningi lemali ivali iningi kanti naso i-breaker down hayi iyaphi kube ne-gold package in 9,000 is for 50 people kube ne-silver package in 4,000 it's for 20 people 20 yes it's for 20 people itana 20 bright packs itana 6 wema-bright stands beyi-charcoal nema-firelighters kube sekuba ne-bronze package yona ingu-800 emalangeni yebantu labangu-4 ita nema-bright packs langu-4 ne-bright stand yinye ne-charcoal nema-firelighters bese kuba-ke neya-2 webantu uthole ama-bright packs lamabili uthole ne-bright stand uthole ne-charcoal nema-firelighters nangabe-ke uthona mina ngisuke endlini ngidlile ngifuna nje kuyotibukelela likhona lithikithi la-70 emalangeni ungangena kepha-ke na ufika ngekhathi ukhanzela ukuthi ungathi kumnanzi la unayo opportunity yokuthi usengayithenga i-bright pack ucele umngane wakho abosise uqhubeke kube mnanzi and then i-parking ticket in-20 emalangeni la ngekhathi ngicabanga ukuthi uyaphenduleka Sekuyaphenduleka mfo.